Chung television zona bomegoi the Thonriwe asai pukpabu jengru tingunai timikton local Delhi newspaper the Tamenglong Times kani the GAANPHIU mail to kabisumecham megoi na kampai indaloni cham tampanabam mai gaifung tholiu phau mai Raimiko affected land owners committee CALA Longmai National Highway ti daipat mitong compensation asai ngana ti magbam mai ti hai pian mokmai indao na National Highway 37 Imphal to Zirabam Road ko indefinite ban dawlanui pukpabu Jeng tiku August 9 zimbang teri kahau kante. Kuma ban kotai Longmai None District Headquarters kota na ba may national projects goi kazao puni tuna tithai kante. Tamenglong Headquarters Korui Tau Siam Subdivision Headquarters tat may jeng katni kai pundai National Highway 37 Korui Tau Siam Subdivision Headquarters nan may jeng kanai ka kosi may zeng rui gari tat kaludan magbamte. Mi hai ting inteng mak na riu kanak guang kan may tang mi tong lulung kau kay bam tonge. Longmai Part 1 Noni District Headquarters ko tingru kanak gon kamay tang kan design kak pat kan may tazaw sin kang expert committee gong kante expert committee tay Director of Relief and Disaster Management Government of Manipur resign na gong kantong Kang Pokpi District ko malun thai mok may nun reprint material pang truck ko rui the kay na main tay kan may ko Manipur tong cham tat may nun rui tan na nuni mok may indaw na tingmik akha cham tat magna sit-in protest dolanong tay tat kay kante Technopal District tong Molnom to the Kaw may bom ko United Cookie Liberation Front Katni Cookie Village Volunteers ka kanuna mo may patkan may tang bat thawna Corina Village Volunteers gantum taikan te kuma UKLF num may gan akha taikan te na lumnu may cham roi dithaye Manipur tong Special Court roi drug langot may case ko kazaw may Muhammad Abdul Kalam tingum rengdai ta dengka 1.5 lakh ti khaplana tingum ru khang kangka rigorous imprisonment ko lawkante Mitay narcotic drugs and psychotropic substances tong Special Court Judge Rui Banzanay nung chay mitong order hay tipakan tonge. Manipur Assembly Session dolanung takaikan may kautay Opposition Congress MLA nun Rui Wagtaw Sukan may lamko Congress Legislature Party Leader Okram Ibobi Risakan may Q2 Assembly ko hay intung may issue pungpat kang tukaw ruling rina nung may zengruye tuna kway tikante. Asai loan ting riuran na rilo may zeng rinat None Part 1 ko kanti ingkak lana kai siam katni mobile network tower kanyu kabiu lo gay kante. Bangladesh ko katok may patba may ko hai Indo-Bangladesh border ta zawsin kang special committee hai Modi government rikasiam talo te tuna Union Home Minister Amit Shah resign daw kante. Tatkay na ba may Manipur Assembly Session ko pungyar tong MLA Laisiu kay Shing tong calling attention motion ko AFSPA hai ching district nun karigat kang sataw lokane kalam tu milo hai impayna kay city tuna sa lokane Chief Minister Biren tong audio clip rakmang may tiki katiyak sumay circulate subam mitay state ataw peace process nai kang karamba may ko subak kang subam tonge tuna sa kane Imphal Valley tong form a secretary pharmacy tong Pup Kangpokpi district ko supply sumay tingguang kan may ko Chemist and Druggist Association Kangpokpi district rui ni National Highway 2 ko counter blockade sukante. Kamay suna may gawin kang tingnay lam ni pain daw law ni asay pukpabu zeng ru tingkunay timikton check mitong cheng ay 26 degree to 21 degree Celsius na nabame na imik na 4:48 AM to 5:55 PM na nabame. Atuan pukpabu zeng ru nakatong check mitong cheng ay 26 degree Celsius to 21 degree Celsius na nabame. Sa ito ang kabiso may cham tu hawk rin nga law te zana ba may goita tuan kute. Nang alwang kau